Asikubingelele sikwamukele yona ke channel yithi ngiyathemba ukuthi uyaphila ngiyathemba ukuthi yonke into ihamba kahle kanti kuma ngahambi kahle uyazi yonke into nesikhathi sayo sikhona isikhathi sokuthi izinto zingakuhambeli kahle sikhona futhi isikhathi sokuthi izinto zikuhambele kahle uma ukhala njengamanje yazi ukuthi isikhathi senduduzo sikhona uma kunila manje umuntu obhekene nobuhlungu yazi ukuthi sikhona isikhathi la khona uzojabula khona ubuhlungu obungeke bube khona uma uhlupheka still ufuna wazi ukuthi ukuhlupheka kuzodlula ngoba isikhathi sokuhlupheka manje kodwa siyenza isikhathi sokuthi ucebe isikhathi sokuthi ukhombe ngophakathi isikhathi seqiniso ukuthi iqiniso nje manje alikho isikhathi sokuthi ulazi iqiniso siyeza uzolazi iqiniso likhulule mina igama uxolani inokupastor weningi ngivakashela udokotela la ngihlezi ngihamba naye isikhathi esiningi udokotela ubaba Msimango la ethembisa ejiyani udokotela kunjani ngikhona baba asilekelele lapha ngifuna sibheke la kukhona ini ukuzalwa komuntu ngempande ukhona umuntu ongazaleka ngempande impande yasebenza ekuzalekeni komuntu noma ekutheni kube nomuntu ozalwayo impande baba iyasebenza baningi abantwana beyigugutse sinesibita ukuthi igugutse igugutse ngoba lapho nangithi igugutse nje angithi lapho kuba neimbiza thizo esiphuza wena wesilisa nalo wesifazane ufuna niphuze nobabili yebo ngoba ngithi niyastruggleisha nina ukuhlanganisa lento ngemandla into impande that is why mina ngubaba Msimango ngithi mina angiyena wenkonjane angiyena ondlebe esikhanyilanga angiyena wasemanzini ngweimpande ngoba ngazalwa ngaphezulu kwemhlabathi ngiphila ngeimpande seba namhlanje ufuna bacacele ukuthi leli gama ngilikhuluma ngoleli ngichaza ukuthini chaza ukuthi umuntu omnyama ompisholo ubuye impandeni the roots manje la ucacisa dokotela siqala nini ukusebenzisa impande lezi ukuze sithole umntwana ngoba sesibona ukuthi engathi kuyabheda noma ngoba basihlolela abantu basigugulisa bathi hayi mina ngeke bathola abantwana sebenzisani ilona ukuze ngithola abantwana sebenzisani lokho noma kuye kuyilela mina ngithi hayi nathi kuyabheda aninginikeze ilona lapha embizi ethize lapho wena babe iso lento niyeza nobabili nalokho sikaza ngithi lento niyikhulumile ukuthi niyastruggleisha nibathola abantwana niyeza nobabili nalo babe nalo maki sometimes maybe ubaba umuntu olukhulu uyabona uyeza wena umama utobo ukuthi inkinga ikuphi la ukuthi singathola abantwana uyeza ungibaba umama umuntu olukhulu uzobheka ukuthi inkinga ikuphi la kuze sithi ngoba naku siyahlupheka so kunhle kahle nanithi nobabili sitokhona ukubona leli data teli draw ngoba kukhona bhuti laba bangeke vele empilweni ufuna bangilalele kahle bantu kukhona laba vele bangeke empilweni babe nebantwana yethu all noma ungamnika ipimbiza akukho umgidagidane sibiza ukuthi umgidagidane lento akukho umgidagidane lo sebenza ngenxa yani kunebizo thize kuwe ukuthi lo muntu lo simdalele lokhu asifuna abe nalokhu nalokhu uyodisturb lendlela le ungaphuza babethi imbita uphuze ini mara nanithole umuntu omsimango abakwazi ukugugula abakwazi ukubheka bovele bakutshela nje straight ukuthi abantwana angeke uzibathola ireason why angeke uthole abantwana unemali angithi athi yebo nginemali awukhale ngalutho empilweni athi yebo ngikhale ngalutho once wa break lento le ukuthi wena ufuna abantwana lahambe imali uhambe yonke into yakho ishuthi it's a sacrifice ukuthi wena kuze ukwazi uba nale ncebo noma nale mpilo ehamba kahle hayi ungabathola abantwana exactly babe ene lento le madlozi ahlanganiphile ayazi lo muntu loyo okufanele abe kuleso simo ene ayazi ukuncontrol ungahlala unqolana ungabe namfazi ube rich uthi nawubona nje umfazi uthi mina angifuni umfazi uyongenzela nginako konke nginezandla zami ngiyakhona ukwenza konke uyalizwa lelo gama bathi abantwana uthi anginandaba nabantwana shothi lento iyakhelela kuwe uthi qolane simbonile ukuthi singakhela kuwe inhliziyo yakhe sizakhona kwenema sihlala singayabuza bani angeke sikhona so khona la kulethi imbita ukhona lokuthi uza kumsimango nje ulunjiwe kini ukuthi lo asifuna abe nengane ufuna asebenzele ekhaya bantu ufuna bakwatlo ilapho khona abantu sibanceda khona thina kumsimango ilathi nekhona sibanceda ukuthi lo muntu lo maybe kumbe kukhona mihambo thithe egcolani lo andlula khona andlula komuntu lothiwe wafa maybe okuthize ngaleka bomzamduna ilathi nebomsimango sifaka khona sandla ungwendeka umama nje uwe wagaluja wothola impompi le inejuzi ikhipha amandla la rusile
Ngaza lesibeletho. Ibulala sibeletho. Ibaba lamaqanza angcolile. Njengenkukhu nayibona uyabona inkukhu nangabe icanza lingakaphuma kahle kulo. Nayifukamela babe lisale enkundleni liyabola. So ngilathine bomsimango singena khona lapho ke sikhiphe le lokungqola leya juice lempi. So yacala manje usakutshela ukuthi ubodla kahle make nje ungathi nje ngathi imncamnce nje ukuthi uyangithola uphuze lo hayi kuzoyenzeka yabo hayi baba Msimango hayi umduduza hayi sona 3 mandla suswini uyangithola sincedzile ke lapho manje ke nangoku sesimtholile umntwana ngayi imbiza lezi ngethi igugudze le yini uthe isigugudze iyathi igugudze baba isigugudze lo mntwana hayi isigugudze ngilomuthi lesigugudze ngimtholile umntwana isigugudze ke kufuna ngiqhubeke futhi ngibuye kuwe ke futhi sizokwenzela inye isiko manje kuba sesimtholile umntwana kukhona into efuneka enjalo iqiniso babe na umtholile umntwana uyabuya wena na futhi ukhululekile uyabuya naye utosho ukuthi 20 years ngihlala nobaba ngemadlozi kaMsimango singajabulane nawe osina intombi zodwa nawe uyangithola baba sekunemihambo thithe lemithi thithe mina lengani niketa yona ukuthi nisebenzise ukuthi sebenzisani lo muthi lo mntwana lo inongo yakhe ufuna nimbophe sokuze nitokhona ukuthi anisethi kumsimango seniqhubeka vele ngokunani nenzalo vele abantu baningi bantwana sinadizalela nje ngokuchubeka kodwa sigugudze yena wandlula esikweni lakhe lelithize manje ke na umfana lo thole ngasigugudze nje njengoba sengisigudze ngifuna ukuthola ukuthi akahambi nahluphe ngokuhamba kwesikhathi babe lo mntwana lo sikhuluma ngaye bosigugudze babe bantwana laba lokufanele ukuthi na umthola kune njengalo ngisho ukuthi uyabuya na kumsimango uzosho ukuthi na usigugudze sophilile uvelile impela semsimango alahle inhlolo lapha ngoba uqhama ngedlozi thize lo mntwana ngoba wena sowamoshakala sendeni kunento thize ngakutshela ukuthi okay lo mntwana lona hamba umele yasiko mara leso lakhe na umene ungakhohlwa lokhu nalokhu le nkonde yakhe bathi sekukhona ukuthi bazale umntwana ngathi gugudze bathi hayi isikhathela ngese kumsimango njalo sifika ukuthi ufuna u300 wenhlolo uyangithola baba then kwentikani lapho lo mntwana uyakhula lo mntwana akhula kuba lihloko endlebe lokumntwana ukunya kuvisisa inhloko ngusigugudze mase umntwana wasigugudze akayendelwa ngamasiko abo usigugudze so toba ngusigugudze kwayena so bantu bafuna bayibheke lapho okushuthi ngamanye amazwi lokuthi ephinde libuyele lapha kulo muntu walinceda kwenza ukuthi azokugcina ukuthi lezi zinto angenzile lobuhlongandlebe ngokuhamba kwesikhathi exactly angabe umntwana ongavisisi angabe umntwana ongamameli into lebhemana nentinsango ubhemana nemanyawo bese hlala etradini umfuna entele sisiwe ukuthi umntwana lo tofukhula amamela uyihlo nonyongo so ngiyafuna ukuthola la ukuthi later njoba tholakala ngembiza angeke kube umntwana abanye bathi umntwana otholakala ngembiza kusenziwe kwesigugudze uphinda akhaliphe kakhulu emabe uyindoda nje yakhalipha kakhulu bafazini bathi yakhalipha ngabe kuyiqiniso hayi lelo ngizolala baba lona iqiniso lelo ke noma ngabe ukhaliphe bafazini noma ngabe ukhalipha engqondweni kusho ukuthi means ledlodi lelimlethi la ngusigugudze nje likhaliphile lona ayikho there's no such ayikho lento leyo nangabe obas ndamndamu ungendeka nelidlozi lelivukela kuye laleli sindamndam vele ayikho leyo babe nje bangakhohlisi leyo ngamampunge nangabe kube lo mntwana usinamba ledlozi lelimletheka kuye sinamba okay manje akusho ukuthi nje wangithi mina nje wathiwa mhlawumbe ngathola ngembiza ngiyindoda every time angilala nomuntu esifazane esingavikelile uyamitha akwenzeki njalo njengoba phela mina vele ukuthi ngishala fanele ngiyasheshwa akusingiloko babe lapho asingubekisele so ngendeka lo muntu lomgacile lophila la kuwe bekavela nenzalo ba eningi phela naye kuze lithambo lakhe lihlangane nemhlabathi njengento lezange yaba khona emhlabathini ufuna wena lo laphila la kuwe ufuna usebenze lo msebenzi wakhe uqede lo msebenzi wakhe ukuve babe bese angibeke lababukeli kukhona ukuthi bathi hey wena ngalendlela usigebengu ngani naledlozi lakusho ukuthi vele lalizigebengu kukhona lokho baba kuthi bakwethu bathi ungititosi bekahlala gwazana strong wena usonogwazana usodubula abantu angathi yasimgwaza sebenzi sohla dubula abantu
so nangabe ufuna ukuwena ukukhipha i-instrumentini titozi kunemikhambo lemitse leminingi lefuna kwentiwe yona shothi uve bathi khathi ekhaya nishera sithunya siyi-1 shothi ubabe nomama kumbe umkhulu nogogo bahlanganipha bona Xolani ufute Piti bekabulela abantu first divert eXolani angamane bashere sidalwa nantombi zodwa uyangivusisa uvothi wena Xolani wena ubothayima ufika kuMsimango ngithi mina ngumsimango Xolani ubobheka wena uthenga imoto nasesokuthenga imoto ni share adlodleliwa na uhlupheka nayo uyahlupheka uniba ku same level angazi nangabe ledlozi liphusha aliphusha iXolani yedwa liphusha nonke nalinwisa nonke uvathi laba bashare idlozeliwa and ubona nokuzwisisana kwaba kuzwisisana kahle ngoba na uhleli sonke shothi lo tokopa ke nawe uzotokopa